Go lebega fa Mokwaledi-kakaretso wa ANC Ace Magashule a sa digadikele go diphura. Magashule o laetswe go kopa maitshwarelo go mopresidente wa mokgatlho tebang le go emiswa ga botokololo ba gagwe mo mokgatlhong. Fa Ace Magashule a ka retelelwa ke go kopa maitshwarelo semmuso, o tlile go lebagana le ditatofatso di le dintsi. The NEC also discussed the so-called letter of suspension written by the Secretary General to the President, for which the Secretary General had no authority or mandate from any structure of the movement. The NEC agreed that such conduct was completely unacceptable and a flagrant violation of the rules, the norms, and the values of the African National Congress. The NEC furthermore instructed the officials to advise the Secretary General to apologize publicly to ANC structures and members within a set time frame. If he fails to do so, the ANC will institute disciplinary procedures in accordance with the ANC Constitution. Motatsa Mokwaledi-kakaretso wa ANC ileng Jesse Duarte ke ena ga jaana a tlileng go nna mo maemong a ga Ace Magashule. The NEC confirmed that in the light of the temporary suspension of the Secretary General, Deputy Secretary General Jesse Duarte will, in accordance with the ANC's constitution, carry out the functions entrusted to the Secretary General by the National Conference, the National General Council, the NEC, and the NWC. Ga jaana baeteledipele bao ba emiseditsweng kwa thoko ga ba kitla ba letlelela go dira ditiro tsa bone. Ba ba latofaditsweng ka ditlolomolao tse di masisi ga ba dumelelwa go ema dikokoano tsa mokgatlho ka lefoko. During the step-aside period, a public representative may not occupy any executive office or other position of responsibility in the legislature to which they belong. Gabagare Komiti khuduthamaga e tlile go tsenela kopano e maitlhomo a yona e leng go rarabolola mathata a farafereng boeteledipele ba mokgatlho.